Uyu niguo mũgũnda ũrĩa ũrutĩtwo mwena wa Ndei, kaunti-inĩ ya Taita Taveta, niguo wakwo iganda cia ngora. Tumetoa eka 241 kwa EPZ. Mchango wetu ulikuwa tutoe ardhi yenye iko karibu na lami, yenye iko karibu na laini ya maji ya Mzima, yenye iko karibu na laini ya SGR na yenye iko karibu na laini kubwa ya stima, na ndiposa hapa pakachaguliwa na leo tumetimiza hilo. Mimi nimelala ndani polisi, nimetolewa na huyu gavana wenu. Ndiye amenitoa kwa sababu hii shamba ilikuwa imeenda na watu 6 peke yake. Tabarĩra ĩno ya gwaka na kũrirũkia iganda ĩkoretwo yetereirwo nĩ aikari na njĩra nene nĩ ũndũ wa mĩeke ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhingũra. Miaka mingi Taita tumeishi, hatuna makampuni yenye tutaenda kufanya kazi. Kazi zetu wa Taita ni kupita Voi, kuenda Mombasa, Nairobi, tunaenda kushinda tukihangaishwa huko ati ni vibarua. Kũrerĩkana tabarĩra ĩno ya waki wa iganda niyo ya mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Taita Taveta. Eka 241 zitatupatia viwanda vingapi hapa? Zitatupatia viwanda 150 hadi viwanda 200 hapa. Atongoria kaunti-inĩ ĩno maugĩte thĩna mũnene ũrĩa ũmagũmĩire na ũtũmĩte tabarĩra ciage gũthiĩ na mbere nĩ ungumania na ũici wa mĩgũnda ya thirikari kaunti-inĩ ĩno ya Taita Taveta. Ona kũrĩ ũguo, atongoria maugĩte tabarĩra ĩno yũkĩte kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kuona kwĩna mipango ya kũrirũkia reri kuma Voi nginya Taveta. Nilikuwa ninaangalia opportunities ambazo jamii wanaweza fanya biashara, watu wapeleke mali hata Tanzania, watu watoe mali huko walete huku, na sasa hayawi yamekuwa. Ninaomba vijana wetu ambao mko hapa na wengine ambao wako manyumbani, muanze kuingia polytechnic, muanze kujifundisha kazi ndio mweze kufaidika na mradi hapa. Mimi kama mfanyabiashara nimeona opportunity kubwa hapa. Najua kiwanda kitakuwa kinajengwa. Wakati kiwanda kinajengwa, watu wa Ndii mukae macho. Vijana hawana kazi. Kazi ni bodaboda peke yake, ndio ile kazi wanaona ndo kubwa zaidi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mugai.